Dasunya mi beba Jobwa reuni di dew Presby yen man near to no me nua ba ko so di job sa kwajo job o ko fiase na frame Kwame on do di kwajo Kwame na ofri bai but me free Ewiase asokore when you bring say 45 twa na brofo aduanan mo waya de ede kwa du ne de ato so ovagofinye enme de hunye boko na asemtia ne say me mama we 6 na yenyina ewu ama aka me nko a na eni nyame do me bra wo twa to no oje prot bi e waskore ma me mama ko si da bi ama no na je wo nti mi ansi eti ama matwa bra bebrebe eguso sa tinansa na mo dem na mte so bi bo me pro na mo fa se ba ko ona me na tia skore ho oba no so fa me pese me ko chi shedan ba ko wo prot no so na so nyabotre na prot no tema na mbra no ya mi sisters bi di kosi kam be 10 million bi da so na no kosi awa ti nyambo na metwe se ska ni wia wo de kwa ho no wa kosi ana asiyo mati ti wi kai kana za won ti ase na so de nyabotre na dan no kra me be ye metwa blog bibiri me ba be ye me ya e dan na ebusu asa se mintim fa ma me yere mo munti na ye de mi si dan no e de ama muntu de nyabotre na si de wo se menti ase na ka kra de anwa nam kwa mu ba na so na che se wa ye wa de dada na afi ba mama ne aye de ti hu ya proton so da fie me de nchansen bibi age ho kama di hu ya mo fa ase akututu nchansen no na wake kare dan ba so si dan ba ko na so nyabotre ne dan ye beye nye ya wo benya ba bi edi utra so na se yitume na ba bi amete no me ya so yitume evre menya ba bi ntra na mse nyabotre na se yitu kura no a wo de nyame boa meboa ama metwa be se afi ama meboa ma otwa be afi ntuntemo nu be se afi no ebi no na nyame ado na ma den ne mawie mi wi abenya ba bi di utra to wo se ka kra de anwe ba na se na che se wa yo ade dada ena ja okotutu enchansin ena o kare dan ba unge kare mpo otu foundation munya enke kare tibe bosume na unsi ho na emwanwa emse bia sika 70 na bia ja ema wuntimi ensi ho afi waja ho asem kra ti omwa na wo yare ye me kra me sora me komaduma wo yare ye so buhwe ana wufi moja mdo de me komaduma ti ebrada bi se ma anko djuma ena me kokurum na me hia wo papa no se wate de aba na me se de aba asem oso wo fa ase na wayara wabu ahwe a wabu moja na me se ade de be na aya no osi ya te kan ma na so na mdimre kan ba hospital na mba behwe ba na mbusa se na ade me ma do wofi moja ade de be na ayo kwa me na osi ya minim ti wan kan hwe ankyere me afi de me nkote a ofa kufi me wo fa se wo kutu foundation yom de bro kutu form no o mu se ya tutu form de akoko ahye ho na obi hu me se mi job mi gina ho a mi tutu form de akoko ahye de ne ma petepeto na se kwa me wo fa so ma mi yo kra me na me hwe wo temu a ogesa koma biye satana ma me awu mi jai school ejijeo na de wanyina ni nguase agugu mi ni boni be na me ma ye wo a na se wo ka se wo koye dan ba kono me no kwen no kasaso no anya hwe me wo fase no na mse nyabotre me ye amonye ba bi edi utrato me no kon ya wudi asem kesese e be hye me kon ofa kufi eni enya asem ketoa ye fanko ye famra na jakakra me se urade humobo na kra ayi asem ade be hye me kon no enya asem keto me ni aso me sora ho machi no miensa no makoduma tese me na mane de se atrete me so brawe ne so obo no fase dua e wasa ase ho ofa ko vitete mintimi nya hwe na mse urade jemi na me wo fa se ba ko eye no se da bi aye nye doctor ndi me fechiri to fechiri no no se ofei se aye na mfiriwo na yinim di finti esraw atusi kasem boy na me so ofa ko fimi na me din da so se ma amoa na che se anhwa na de o haw ebeba se se me na mabwa kura yidua ti Jessica be mbeka bia no mabo mo kakra mabo na kakra ama se nyame adom nyame atie me mpaibo ama waje no
ama se wakɔ na ase asɔre ɔfa kofi akora ne ntimi si me fie maka nkyɛ me sɛ ebia ɔfa asema ba fa kyɛ me ana yade nkeka ne ma me ntimi serɛw fa kyɛ me akora ntimi si wakɔ na ase asɔre ama me baba akɔ se amafo gu so ɛdɔn sa tete me so brown so ɔbɔ no ɔfa asidua brown so ɔbɔ no ɔfa asidua me baba akɔ secondary school ana no ne classmate ba akɔ kasa o papa ne se wabɔ bi dua ɔprɔto ho no ama akora ne di so be fie enya sam ketwa intime sra no indi pakro no hu me se mi dwo mi tutu fam de akoko ahye ho edi bibia bete me se no omra inhira so de bia me tatie mo omra ne enhwe me se me ana se me yesa ebi hu se so nyam me ana me yesa na kra ketwa otime gu manim ase ama me na mo a manim nyam nyina asemi hu bia me nyam ho a eno so omra ni hu ko e be fa so ofa ko fe no mama ne no ofa wasem we die no kwasem ni areho na o fasen na emse wa hunu nyansa papa se wa hunu yefode ya adentina omma mesai ewanim sabe ne ho ato no fa akona ase asoro kra ne ho ato no fa ai o si mi fie me busam se e me kan se bi ofa e bia me pa cho na se ka me fa ma o because me tin say akra na ngwase na che gua no peso gu mani mu ase gua no peso gu mani mu ase it's a mommy at the bay. Eti asem we esi ye sem wo busu apani. Pacha busu apani. What to me e dey ato busu apani nanim se ne wo fa ase aye woni. Maka kire no. Mo e be no de ma wo. Ka kire me se nya hweja. Amasi re minya motre. Ono tumu ka je se minya motre. Nso fa astere amanfo e de yense tete me na mo a. Brawo ni so obono me kwa so ro fa me tete. Ofa because me fatale sem de because me na me fere me na me fere brown so abono ofa asidua me job ofa afen so kra ma me akoko kra fisi onkra akoko me ntwi akoko emene because me so me pemo me suro na ni pada sani na me ofa ase o ma me me metima hwew amena wa yo ofa ase pe ne wonyina be kam na ofa me bodua sa wona na nkoda ne dua bia ya godan dua bia ena ne ho ato no ena se chese nyo na abodua no so over se chese amafo ka ne yeka akra no se de ne to no na how be ne anso obohwe na ofi moja bufi no ofi moja eno ano enti una oye no me na mabo ne dua na obi hu se me gina plot no so etutu fom de akoko ahye ho obi hu ne de eduru ba bia ofede so anya abotra na me ankasare ya na mnim ni nipa bi chi owiase ene ya nipa bi o madwen se o mo ka obi hu nsem no ma fo mu adi o mu ni matem wo akiri yankopon edi no hwe wo mo ena empanisi ano hoi ebosom yes obi o ha wo ye na ade e ma no kor ho nka hwe no abompa do ahi nyame nsem na wo asofa be sofa owiase ansa na abekro no wo ye kura nka ape ya ke kansem saade me say obi ani ho a wahu we akwa yese oba fa kire se openi pakra ohun se wo kodwodo obu kwam job odi ade ne hye ho unhu ni pakro da kongonzani wa kan sa akwa na ma menche odi ade umu omo ya no omo yesa no omo ya beifo se asem sisa na omo be ka bibisa na ehunu nipa na akun yes omo ye beye bia omo ntu ye from ano beye no correct ono ontuo na djuma abonsam de hadin sare se onye ne se omo ni pa hu etwe ye ba no ka se mahu se wo fa tutu akokọ e de ahye ho no na ewura kura nu se mo fa de akokọ akọhye wo de ni obekume kikiri bo se nam so sada akum kofas ma beto na nipa do kan wa twe no ho ne de abeto so ya na arreho ofa masofa o be sofa masofa papa asem no ebi atomeda miniti mentimi nya hwe ebi atomeda so obi akan ho asem se odi akrokra kan ho asem wa antia oni problem Bobby Frog catch us as say. Na meno ya na brebie nyankopon mama butre. Se sisa na makama kuma to meyem.
na ma bompa ya menya nipa so nyame mfa bo ne nche no yes efse ne nipa eye na ehu ade a ehu se asem anya no kre na wo chechire de ahye wunua kon anya no kre o na wo chechire de ahye wunua kon very nice also mini anu nyina ewu awu no nyina beto meet myself yeah no so ne aches there's what don't attempt to say if you no of as minim as say ye hu sense say fere ewu if you kra me hu ohumi anu adoje ohumi anu alfa producer freno ni an ntwe komo ne hu kwan a ofa so o yes abi nso a no ko ba bi no ko tie me inside the party ne mum ne ya kra so ne no kra en kra say ye nua ba me ekoye sa ebepie enye kra so a ebepie ne mum asema me ka kire obia ne say Ewiase wo to ball ebo da ho esa ba so ena ne wo pese nko nua so akeka ne ho nsem be ba so yanko ahoma no so yensa aka eye Kwame Adom ewa ahoma so Kwame yemo akwa baba Nhyira FM so be ba to ye na pom ye de Kwame apom ye nyame adom ho ye yo Kwame yatese wo ye wadwe se wo kosi dan na wo fa friend Job akotutu fam e de akokọ ahye ho ama wayale no problem no hello Kwame me ba to me too me chete as a dede bi o me say antia ye nyane se okoso okosi asase bi a eye abusu asase so dai ma wo fa ye friend Job ka cho se to bo ase wan to bo ase bra wo ye adwuma no a antia ye nyane se obi akotutu fam e de akokọ ahye ho ama sabe akodaw yare a ubuhwi ya na sabe moja nyina afri mu ba me ba cho enokra be na o sa asemi mu na me ba cho na ono o se ho ase e na koto so no etutu fom de bibia se hono o se yese wo e na wo se me ko ta ba bia tre no me ko ja ba bia karibia ya de na me fa ma je ma ne se me ono de bibi se me ko so me yare ye ai me ko aduma me nyare ya he so eti ade che brada anopa ena me se me sore akwaduma eti me sore ya na me pa no kwa di mechi eti ho na me fa no bo me bo ena me buhwe ye eti me ka di bin chance me ofa na ye me se me ko ja ba bin ka se me ofa na ye me se ono na de me nam se me se me do kwa me ti na asa so kwa me ko me ba no ni o me ba fiada me ba no no me de kan ma ne mi no ba ko e de antwi e na ba ko so de ele ana me de kan ma ne se me kwa ade chi kwatia na me ko na asa so nti o papa ba o mon kan tire no wo se me ma me karibia nche no afi zo se mi hu na me doje ayi fa na me doje me wa fa mi ni mo adwe mbone woni na hu mi a won gasa me ho mi ni mo fa no adwe mbone da ana me yade me say yade na aba ana aba nti me ko ja ba bi nka say mo fa na yem say so wo enti do no waja o tisi bi wona wo ka no anu ana wa no me kwa mi nim se kan o de ma akonsi a mo fe ya mo ka bi say yade na aba ana me yare me kan me ko ja ba bi anka say mi wo fa ana yem say mi wo fa na yem say Adam aja me ba cho ne wo fa wa he mamisa say why na ka kire ne say wo say one ofa Adam case na nenya no why nipa bibire bay na ka kire say Adam say wo na wo ye no ono a nkasa manfo ko hwe no a do ka no amanfo bay aya agekake amanfo say na mi ko opani amanfo ene nkrofo nyadin amanfo ene nkrofo enyadin ono a nkasa dabi sabre baby adro no adu enwuna no adu nwia no e wo se upa mu ka se be ya adanse ebebem se ebi asemasi ana obenten efe
Ebia nana Kofi Agye say kwasi buafo say ana Kofi Jima say se wa nya dance de ana wasem na aka no boa me ofa se okoka che me ofa se ba ko maami ama efe na maami ama o waskware o maami ama number ti okoka che no se okotu efom no enu hu se me akotu to form e de eye to okoka che me ofa se na me ofa se da bi ofajo obu de wontimi enye sa da temu no no de yare ya ema okoka che se obi abehwe no a osimi ofa ena de yakoshe fom a Obari obia no obeho no obia no pa so ndi ni say adom na botre mameka obia me yare ta wo paso why na meka che ana ta ba obia be ha many say ana me hwe no obehwe me timi kasa na e na me ko ja ba bi say odi na yem say ya o ko ka che me kiri ba yawo oga je se o di ko ntia na me afi kwa me na afofo te omu beku na ye so o se bi na me ku pa iwu na wu wo fa nti me na afofo Nhyira so we tan sa sa ko aso wa ka je ni nwa ne se me na afofo so me ku na o di me ku ene jina so na watena onya no kwame ye wana woda ayo ba so kasa go afidie no wa da hospital amafo akoka elipa omo abehwe no obi abehwe wo a asem a woka tense wo da wonya hwe na wo fa job kwame fa job ana wo kosi dan ya ayo sa kwame me pacho say ya wurugu mu na enu ma bia from Kotokosa America onte ba kusu obunyina wurugu me so be yankar baako se be ya tiefo mu tie no benya ho emfaso wa bisa na sem maninya no oyi anu wia na ya sa ba nche wai over 80 o ma be jo no na ka kire mo say wo kosi dan na wo fa job na onso ma nsenti fa job omo ko hwe no ubenya baako diabo o say omo ko hwe no o mbe ka sa asam ne kire wo no say ya me ene de ato me so say me kum obi a ka aka kire me anu ma hye wa dance say wo ya me dance ni wo ebu dia hin ana utumi nana benya me so mo sa di no ha biu ya fam Kofi Jima anko na utumi nka ka Kofi Aseboga mo sa di na bo no ha biu eja boga ajo me pa to TV kakra no so me say me ofa din what am I say ukwa ha uhu ya na waka ka wusem che uhu ya na say uhu ya atase bia be ka bia di fe no ade che watam awoka so different men so me ko ja ba bi enka bi say that so no obi a me yare da mpa so me dem aso ya woka se you ofa na ekum me sa dwen kwa limit because ya dey na aba so na me yare edime ko jara bi se me ofa na yem say me ofa ba ko pe aka no me ma me ofa mo me ma me ne na me ofa ni popa ni nya ba na me eti wonu kwa na aka so ho eti me ahefa na me ko jara bi tem ofa na yem say oh me ko jara ba bi a me kwa won kwa ti me kwa ka me do aye nia se me ofa me do aye nia aka won kwa na aka wo so na de na me ko jara ba bi a ko ka se me ofa na yem bi adwini ni mitrim kwame uhu waji a na say kwame me pa chaw enkasa mkwa chiri o fa asam no o kan wa me gina fidie so ne se tie fo no ben ya atwa no nya adwe me bagu o fa asam no enni nyina so bia efia o fa ni obi a o yi na dance se ebi Kofi Agye se kwaku mensa se asma sisi ana obenten ese e dance ni na maami ama maami ama no number me ba to no the phone no asay it is okuru number so ni mitrim kamabu ba ma na ka woni na kasa kwame tu me je di senti dia ya mo askode pa me na mo ntia amfo di senti to di matem kwame nti asema wo kana no operi opa kwame
me yare da ho o ba be hwe me ana ahomate na be fe me nse wo kwadwuma wo man wo kwa wo so ente tu ba ye no na wo be hwe na wo kwa na wo so ma wo wurem ana wo se wo fa ase na ya nti wo kwa akọhere na afa me wo fa kwa na metiri nem edi de me kwa wo kwa no wo wa ave no asa fa ba ke kwa me ntidi wo ye eye na me se ya wo fa edi na maye wo se ana ade me nam sese ame ko so obi a me ya de da mba so ame ntimi enye no eti ma me fe minister penny captain say ade ofa enye me jo wa me ntia se wo so bi a me ya eta mba so na wo fe se me say eti ma minister kwa ka so ofere kwa pa me fa bi num phone no na kwanya ye paso ama say o be so wo no e no mo pese wo ye de o henya asemu wo ho wo kwa ade tira ana se na bu fosi uhu me nua na me nua o kuma se o de o number pa o fe nkan tire no e mu sare he uhu na ana o me na fo so beku eti wo de me ko tira me na fo be no mo so mo tia mo to meku so me na wa sao enzo me kwa me musa obi ba am se ho me ya me so me ya de na me ya me nka sete so me mo with the enka sete da also na adetia ana adetia na u kika won self ana say ana adetia na play ma say adetia na say ase kwa ro se me na ekika say wo na de na so na eku no so adetia na wo ka sem foforo adetia na wo ka sem foforo busa se wa ka sem na foforo se o mbekunu a me kwa me na foforo kwa hu bi kwa nka bi akwa ntrao Adam ya da se bi so ne atwe nkomo wai tabe mami ama ne ehwe mami ama so tie nka o ya so kore mami ama o fine o wa kore mami ama mi so bi se dwubadie bia na wutie o wa so kore mi so pe number bi frɛ na una ya dance ni ma wo fa nanso wo fa kire mu ankrofo na ekeka nanso mami ama nko an waka ana ne namfo nom enso se ho ahwan ni nyina ya nya dance every tie ne mami ama wo se me namfo me tu just we ya na wo fa se na wo fa se me kwa me ya na ma bagu me nka hwe na ma se oh na de na me ko jira ba bi se o de antime ya na me nua no e ka cho se ja na ne o de ko jira enipa no yare na so o so de ko jira de na fe kwa na kwa de wa pe wa se ko me pe kwa ni kwa me wo fa so kasa ho kwa me papa ti among said usi unya wa na ubie wa no e ka je among was me ju Okacha mami ama se me among for da ko masem no omne hwan okacha mami ama se me metutu fo mami ama de so aka ho abio kwa me ya wa na wo kan ya mama ma me da mani e de nsati so se me ma ko abo wudia kwa me me tuma esa kwa me metuma esa hwa dwuma de adimo askor kwa me metuma esa Opedi me masem I pray so it is a me ofa no na metina kwa akujaba bi se ona kwa me wa na kan kenu kura ewo nyame anim ye nyina nyamsomfo kwa me wa na kan kwa me betina je nyame anim pa ka se nyagu na wo obi abehwe wo a obi wo no e ka chew se me ofa na me koti den so ma mi se wa yem sa kwa me je nyame anim ye nyina nyamsomfo je nyame anim me pa chew e ba ya aka wo de mutu ni papa akombra na mo ma na mo de mo mbra me kwa ka ma se kwa ka me ka amafo kwa be ka ma so ma me se ni ko ja ba bia me wo de ni ye muti no mo de ka me yare e kwa no me yare e kwa no ma do fo no me ayi kwa na etu am foka wa sana uka ma me etu pa mu de mutu ni pamra na mo de mo hwe sa ma me ka me ko ja ba bia ka bia yare ka wote ma se sebe ya mo de mutu ni pa momra na mo de mamu nvume mo ai mo de mo ba wo se job wo pa na se na mo musa abonte chede wo nya me ho
asem bia anka se me makwa akoye se kwada me ayem ngo wa kwata me ofa na ka se me do ne nam se me se ameko a me nka bia Ewiase bo wokɔ mbapa no wokɔ woka yɛ sɛ afei ɛsɛ ɔba no ne ho atɔ ne ho ato no so ɛma no mbapa kwa no me na me ma bodua ma ayenti me hwɛ wo papa anka ɛma me mbapa kwa me tia so me ka no wo papa anka sɛ me na ma bodua nti me hwɛ ma ho ntɔ kwa me eti Kwame, wo papa anka just me no mabodi anti me hwa ma ho nto wo papa anka me na me ka kire papa sa me na me ka kire wo papa ne ne ka say me na ma ye anti ene kwa bia me hwa so ama ho to bia me hwa ma ho nto etu aka sa wo ka kire no ka kire wo anka say afre de oba ne say no Kwame tie nyame no asema wo ka kontu asema wo ka enti no kwa za bana wo ka yenya esum nyame asoma wo ka wo ta konto atum so asoma wo ka mo de mumra na mumra ri asem ni mu se mi di fo a wo sa asoma me ka no because me a ha say no wo nya me wa asem boni bia say that me nka hwe so wo Kwame asoma na akọ fayi wo ko me papa ho na say say oba ho to na ma pa say na person ba no wo wu ana Kwame wo asoma no wo papa na ka cha say me jo me abo wudia me Kwame wo papa na nka say me hwa ma ho nto me papa na ka say wo hwa ma me ho nto me me na wo pa gusa wo so no ne ma me ama na no ma jiska mo e de kwa hwa no wo ya ka me ma bo ho ebi nie sana wo ka boa me ma boa ene ka me betwa wo ho ebi nie sabe Kwame afri ahoma no so sesei babia aduro no asemo ise betimi ato aso a jese yi dansini ebem na mpese bisa ofa o mpese obeyi o dansini edi enti na wo yesa babia aduri Ewiase mu tie o mo hwe TV ehwe wo omo hwe Facebook omo hwe YouTube omo etie dwumadi nyina ehwe se ka benya dansini baako sabe Ewiase wo asamba na ekire ni passe ma me nkire wo ebra Adam ni if Yakobo bo onfoforo wa nkire wo hwe ebra Adam ni if ko ebo na Yakobo ka jam se mu firi dotiem na abesa akọ wa Adam be bre pa oba no so obe nyim ansa no awo wo unya sisie na ade abobet da nipa hu aye tamfo Nyankopon kro bo ade no nipa fom no kire yase enti wo fa so anya obi anka ni gyerɛkyerɛ fam ha sɛ awasma de be oboa sɛ wanya danse ni bia me amfrɛ no a danse ni me ofa asema me ama no maame ama watoto bole dwo maame ama yakwaje nkrato aba sɛ maame ama etie me na obi oni maame ama etie me a onfa me number isesi a no onfrɛ me obi a wate maame ama enka bia maame ama otie afidie na ne phone yɛse asɛi ebi a oni fipamni ana obi a one no eben ana na damfo bi a obetumi afra onfra me number 0243 88 45 78 mesrew woni asanya maame ama enkofre so kofre na to paye bi afo wasomu a enyamia Grama chamobi obi amena kacha wo se producer no man nka te oka grama chamobi producer se to kasi ya na oka man 88 45 78 0243 88 45 78 Mr. Mumframe na mabia man baby obia yenya dance na nsa na semu ya so na Amen. Prophet Kinsi Jamfi. Every na me so the oil on was so be a so power spiritual protection oil. It did to manage my bono. A bragin so. Also banabeji oil be now so the cobo home by so wa bruchi wa control Kodovu Nigeria
South Africa, any country, ohia bambo bia no betima beje oil bi, especially obi no me down so e Friday bit se case. Na ibu he di abusuan so, obi won so di wa uni pa no so. Ohia sa di we bi so di bidware. 14 days we di dware do won so mu dware ene nchene. Abodi ni bi di dware pe. Yare di kro di na ba bidwane. Niam Bible mu nsem. Ene niam atumi wo mu nya kenkan egu so. Ene dey oil a boban. Na nyame na maso na mji adanse. Tumi za for say wo Ghana ha wo aburuchiri wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawuli ho new plan station won sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number ne go ho no me number so go screen as a frame e bi opebia metimi post dia bro wo Canada wo UK wo US wo Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e betima ko post ya niam na mu dia ope bia e betima ko post bro me wasamene wa ha betima ko post dia bro na me wo cream no so wa and also ope bi betima ko post dia bro no so spiritual cream ni si neti ni nyina ope bia on sa betima ka bi na Awurade na so apa o je ne fa ho die me da wase Awurade nka ho so wati bi na baba obepe bi dia kobo ho ban na oye Nhyira entra ma obonsam fa wonye hana manes ene bi ase yi ho onamfo no manuanom mu abusuan mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi sofo na kosia enti uhia attempts ni bia so betimi wisu na abo ho ban oye Nhyira so ne me Nhyira Awurade nka ho bye bye. I have a friend of then how that's all the first and the number. Clean everything. It's a little bit too late, you know. Actually, set it and move it. I'm not going to do anything in the practice. It moves away and some of the means of since I have been no kakra o ba che se we kun no ya le na na bi mu ai ha no so tu go na ho para o wa na na me we fa na o fe to gosh we did the same we did free this is an idea we kun free some ma I didn't demand that I say you and you are the mother star because so I'm going to go and send you the signs see how I come up yeah, I'm so it's good to me. It's the first thing. But I see the moon. It is the first thing. It's in the university. It's usually 2 years. And not with the because you know, children as they say the name manager. The other man and the son of us. But I said, so this it is the first thing. It's in the university. It's usually 2 years. And not with the because you know, children as they say the name manager. The other man and the son of us. But I said, so this is Mamiama Afre. Eti Sabre Dansinia Ojomo for Jobu Wafre Yen Betchen Komo. Na atie for aha ene nyansa ho. Sa of a Jobu asmo kan ye no kre. Ana enya no kre no. Ye betie Mamiama. Papa. Ye mo adwo. Me pa to me je so. Na pom ti say mami. Me pa to nyame adom na mo so e. Enkwagura daruma ye so ahoden ye mfa nya hwe. Mamiama. Papa. Me pa cha wo. Wo ana ka che wo fa Jobu say. Eye adom kwabra dom say wo fa na tutu fam de akoko akwohye babia o si dai pa cho wa me pa cho nyamia na mom tiremu kakra zo ametirim chim me pa cho de atia ni say me wa no ma na me nya no fra me sawo yare obi mpo na da ka che na me dim ka na me call hospital eji me kwa ya no na je say yesu afi mo je mu nsem de bebre eji me ba ya na wo mo se me wa fa no ba honom wo ma ya no mu no eji me kwa me wa fa ni fie me kwa me wa fa no na me ni sister pani wo be wa fa ne ka che me say na yire ka che me say
say me wɔfa no ɛna eku no ɛna eti atene kuroma nyinaa ɛna yɛnte eti me wɔfa no ekɔ akɔdi wɔn atam ɛna na yere na ni biri bebree ɛna wɔn kasa edi wɔn na me ni sista na me ka kyerɛ me wɔfa no sɛ ɔfa ade a wɔn yɛ die mu ntwa so na yɛ abusua asɛm saa deɛ na wɔka no obi nfa bɔnten na mɛka na me wɔn ɛna me nua no baa sɛ wakotu akokɔ wɔ prɔt no so wakotu akokɔ wɔ prɔt no so ɛna me wɔfa ka kyerɛ me sɛ ɛna ntimi mɛbɔ no amanneɛ ɛna me si daabi me saa sɛ wɔ no wɔka sɛ menya nso wakotu akokɔ wɔ prɔt no so a mengyine bɔka nkyerɛ me wɔfa sɛ afa me nua no so akotu akokɔ no wɔ prɔt so nti ɛbɛsa a ɛde abusua ntawantawa na ɛbɛba eti mi de mi dimi nya de mi dimi nka saa asɛm no saa ma ne nye yi eti mi ko na ko na bi afọ ato no wa no ana me ko bi sa wa ma mo tso no sɛ maame akua hello maame ama sɛ baabi akasa no fa no wodɔ nsa atua ɛkwan no nti wone no ayɛ mmeammea kakra baabi akasa no fa afidie no ɛba no wodɔ nsa akata ho ɛti ayɛ sɛ nyegya hɛ ɛti you me sɛ deɛ ɛte kyerɛm yes kyerɛm ayo enti eji ne wɔfa no ɛne ne nua no deɛ ntɔkwa wɔse nkurɔfoɔ nam abɔnten ka nkurɔfoɔ nam abɔnten ka so ate aseɛ menti aseɛ eji me mɔm na me wɔfa no na ɛse wɔ nkurɔfoɔ na ɛka kyerɛ me enti me deɛ ɛnyɛ me na menante kɔ a wɔkɔbɔ me wɔfa no amanneɛ na gye sɛ wowɔfa no mmom na ɛka kyerɛ wo sɛ nkurɔfoɔ se ana me nkyerɛ mu sɛ me nua no so wɔ kotu akokɔ bi wɔ saa na menyam na mekɔɔ no wɔfa no wɔkɔbɔɔ no amanneɛ na gye sɛ na wo nua no yere no nso ɛde asɛm no nso kae me nua no yere deɛ memente hwee koraa no menya sɛ me nua no yare a mekɔhu no hospital hɔ nom a menim sɛ me nua no yere no ɔnka biribi ama mente ɛna wɔfa yere nso sesɛe me wɔfa yere na ɛfrɛ so sɛ memmrɛ fie enti mekɔre na me wɔfa yere no ka sɛ asɛm sɛ na ɛnam sɛ me wɔfa ne na eku na wɔfa aseɛ no ɛna yɛyɛ te hɔ nom a yɛma me wɔfa no amanneɛ mepatɛ wɔfie no paa na kyɛ sɛ asɛm no wote firi wɔfa ɛne ne yera no me wɔfa yere fra me fo so ɛnyɛ me na mekɔɔ fie me wɔfa yere fra me fo so sɛ memmra maame ama yɛda ase wate mepatɛ ɛnɛ ma akuru mfemfa mo paa yɛda ase pii yɛnua ba maame ama ɛna yɛde no ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ firi asɔkɔre ɔfa wote nea maame ama kae ɔse asɛm no koraa wode ɔdi ka te wɔ w'anum wonna aka kyerɛ ne sɛ nkurɔfoɔ de nenam sɛ wode akokɔ akɔhyɛ wo sɛ wokum wɔ faase na ɔno maame ama deɛ ne ɔne ba bɛka kyerɛ wo o maame ama wa na wobɛkae sɛ wobɛka kyerɛ me sɛ ɔfa ofim ate kɔ fam wobɛka kyerɛ me sɛ meme sɛ ɛkwa me ɛyɛ me ɛna meyɛ dɛ meku no ɔfa sisi ofim ate akɔ fam ɔfa ewiase wɔn so so mfidi a sabe utimi yi adwa wadwo na na de wayi agya wadwo paa na bro so ana usum wani fidie nso a sabe ya na wuyi ohwene is ensabo a ya kan pa ofa kuya obi eje bitese no to pa mi twai na amanya feelings anu Hi, my friend Joseph.
then how the bar. First time I look na de wanyina nungwase agugu mini boni be no me ma yewo a na se wo ka se wo koye dan ba kono me no kwen me no kasa so eno anya hwe me wo fase no na me sinya motere me ye amonye ba bi edi utrato me no kwen ya wudi asem kesese e be hye me kon ofa kufi eni enya asem ketoa yemfanko yemfamra na jakakra me segurade humobo na kra ayi asemo de be hye me kon no enya asem keto me ni aso me sora ho machi no miensa no makoduma tese me na mane de se atete me so brawe ne so obo no ofa asedua e wasa ase ho ofa ko vitete mintimi ni di mintimi nya hwe na se urade jemi na me ofa ase ba ko eye no se da bi aye nya doctor ndi me fechiri to fechiri no e no se ofa yi se ayina mfiriwo na yinim di finti esraw atusi kasembwae na mzo hwa ofa kofi mina medin da so se maamoa na chese anhwa na de ohaw ebeba se se mina mabwa kra yidua ti ajaska be mbeka bia no mabwa makakrakra mabwa na kakra amma se nyame adum nyame atie me mpaibo ama waje no ama se wakona ase asoro ofa kofi akra ni ntimi si mi fie maka ncha me se ebia ofa asema ba facha me ana yade nkeka na ma me ntimi sraw facha me akra ntimi ti wakona ase asoro ama me baba ko se ama foguso e don satete me so brown so obo no ofa asidua brown so obo no ofa asidua me baba akoko secondary school ana no na classmate ba akoko kasa o papa ne se wabo bidua o proto no ama akra ni disum be fie enya sam ketwa intimesra no indi pakro no hu me say mi dwo mi tutu fom de akoko ahye ho edi bibia bete me se no omra Nhyira so de bia me tatie mu omra ne enhwe me se me ana se me yesa ebi hu se so nyame ana me yesa na kra ketwa otimagu manimu ase ama me na mo a manimu nyam nyina asami hu bia me nyam ho a eno so omra ni hu ko me e be fa so ofa ko fe no mama ne no ofa wasem we die no kwasem ni areho na o fasen na emse wa hunu nyansa papa se wa hunu yefode ya adentina omma mesai ewanim sabe ne ho ato no fa akona ase asoro kra ne ho ato no fa ai on si mi fie me busa me se e me kan se bi ofa e bia me pa cho na se ka me fa ma o because me timi se akra na ngwase na je gua no peso gu mani mu ase gua no peso gu mani mu ase echese mami de bae eti asemwe esi ye sem obusu apani pacha obusu apani watumi e de ato obusu apani nenim se ne wo fa ase aye woni makachire mo ebe no de ma o kachire me se nyawiaja amasi le minya motre ono tumu kanye se minya motre nso fa stiri amanfo e de yense tete me na mo a brawo ne so obono me kwa so ro fa metete ofa me kwaso me fatale sem de kwaso me na me fere me na me fere brane so abono ofa asidua mi job ofa afenso kra ma me akoko kra fisi onkra akoko me ndwinja akoko emene because me so me pemo me suro na ni pada sani na me ofa ase o ma me me metima hwew amena wa yo ofa ase pe ne wonyina be kam na ofa me bodua sa wona na nkodane dua bia ya godani dua bia ena ne ho ato no ena se chese nyo na abodua no so over se chese amafo ka ne yeka ka akra no se de ne to no na how be ne anso obuhwe na ofi moja bufi no ofi moja eno ano enti una oye no me na maboni dua no obi hu se me gina plot no so etutu fom de akoko ahye ho obi hu ne de eduru ba bia ofani so anya abotra na me ankasare ya na mnim ni nipa bi chi owiase ene ya nipa bi o madwen se o mo ka obi hu nsem no ma fo mu odi omu ni matem wo waakiri yankopon edi no hwe wo mo ena empenisi anu hoi ebosom yes obi o ha wo ye na ade e ma no kor ho nka hwe no abompa do ahi nyame nsem na wo asofa be sofa owiase ansa na abekro no wo ye kura nka ape ya ke kansem saade me say obi ani ho a wahu we akwa yese obe fa kire se open pakra ohun se wo kwadwodo obu kwam job odi ade ne hye ho unhu ni pakro da kongonzani wakana sa akwa
na ma menche ode ade umu omo ya no omo yesa no omo ya beifo se asem sisa na omo be ka bibi sa na ehunu nipa na akun yes omo ye beye bia omo ntu ye from ano beye ono ontuo na djuma abonsa be hadin sare se onye ne se omo ni pa hu etwe ya ba no ka se mahu se wo fa tutu akokọ e de ahye ho no na ewura kura mu se mo fa de akokọ akọhye wo de ni obekume kikiri ubo se nam so sada akum kofas na beto me na nipa do kan wa twe no ho ne de abeto so ya na arreho of ma sofa o be sofa ma sofa papa asam no ebi atomeda miniti mentimi nya hwe ebi atomeda so obi aka ho asam se odi akrokra ka ho asam wa antia odi problem bobi fro catch us asimasi say na meno ya na brebie nyankopon mama botre se sisa na makama kuma atomyem na ma bompa ya menya nipa so nyame mfarbo ne nche no yes efse ne nipa eye na ehu ade ehu se asem anya no kre na wo chechire de ahye wunu akon anya no kre o na wo chechire de ahye wunu akon very awesome awesome mini anu nyina ewu awu na wanyina beto meet myself yeah no so ne acheso they say what do you say if you no of us minim as say ye hu sense say ye fere ewu if you kra mi hu ohumi anu odoje ohumi anu fa producer freno ni an ntwe komo ni hu kwan a ofa so o yes abi nso a no ko ba bi no ko tie me inside the party nemom ni arokra so na enokre erokra say ye nua ba me ekoye sa ebepie enye rokra so a ebepie nemom asema me ka kire obia ne se Ewiase oto ball eboda ho esa ba so ena ne wo pese nko nua so akeka ne ho nsem be ba so yankwa ahoma no so yensa aka eye kwame adom ewa ahoma so kwame yemo akwa baba Nhyira FM so be ba to ye enzo na pom ye de kwame apom ye nyame adom ho ye yo kwame atese wo ye wadwe se wo kosi dan na wo fa friend Job akotutu fam e de akokọ ahye ho ama wayale no problem no hello kwame me ba to me tio me chete as dede bi o me say antia ye nya ne se okoso okosi asase bi a eye abusu asase so dai ema wo fa ye friend Job ka cho se to bo ase wan to bo ase bra wo ye adwuma no a antia ye nya ne se obi akotutu fam e de akokọ ahye ho ama sabe akodaw yare a ubuhwi ya na sabe moja nyina afri mu ba me ba cho enokra be na o sa asemi mu na me ba cho na ono o se ho ase ene koto so no etutu fom de bibia se hono o se yese wo na wo se me ko ta ba bia tre no me ko ja ba bia karibia ya de na me fa ma je ma ne se me ono de bibi se me ko so me yare ye ai me ko aduma me are ya he so eti ade chin brada anopa ana me se me sore akoduma eti me sore ya na me pa no kwa di mechi eti ho na me fa no bo me bo ana me buhwe ye eti me ka di bin chance me ofa na ye me se me ko ja ba bin ka se me ofa na ye me se ono na de me nam se me se me do kwa me tie na asa so kwa me ko me ba no ni o me ba fiada me ba no me de kan ma ne mi no ba ko e de ntwi na ba ko so de ele ana me de kan ma se me kwa aye aje kwatia na me ko na asa so nti o papa ba o mon kan tire no what me Caribbean channel. I've been so me who na me dodge. I even a me dodge. No, if I mean, one one in the Humia, one Gassame.
minimum fan wa jumponeta ana me yade me say yade na aba ana aba nti me ko jam ba bin ka say mo fa na yem say so wo enti do no waja o tisi bi wona wo ka no anu ana wa no me kwa minimum say kan odima akonsi amofia ya mo ka bi say yade na aba ana me yare me kan me ko jam ba bi an ka say mi wo fa na yem say Adam aja me ba to ne wo fa wa he mami san say why na ka kire ne say wo say one ofa Adam case na nanya no why nipa bibire bay na ka kire say Adam say wo na wo ye no ono a nkasa manfo ko hwe no a do ka no amanfo bay aya akekake amanfo say na mi opani amanfo ene nkrofo nyedin amanfo ene nkrofo enyedin ono a nkasa dabi sabre baby aduro no adu enwuna no adu nwia no e wo se upa mu ka se de be ya adanse ebebem se ebi asemasi ana obenten Rabani. Ye. Aso ya ke minim de papa yi. So ono na epese na janan bi. Dodo ana na chichide mu ja dodo. Ono a forso no de nsu afrem. Uti asem ni din a nipa ono yare dampa so. Ono mfa so bo bi amo. Anya hwekura na uti ayeye. Platform kesi we sei so. Wajina so aka chi wiase nyina se wono de onyina baabi anka da se wo de ko baabi akwa akukuno ana wo ma baabi aye no ana wato ne du atu so jina wa so mu denden ofa minim de minim se bi adam na anu sister na oba ha no ne ha no bibi o bidia binchire na fu ka sister na and you say na kuma de drama ni abe ma de yes adwene wofa timesiro we wofa se na nnanya asem wo kire se on do on ka hwe wo na wo kire se amanfo na eka amanfo na eka wato ntime nya dance ni ba kokura monidi ntime nya dance ni bi akwasu ni bibi hwe eduru ba bia ye yire no mo aye wa wo mo no eduru ba bia menka se oba bia tesa so ta di mechi adajimfo be afa be we kire na fo nto I mistake asem oba fra bontre be ba be ka kire papa bi we kuro na yire fotoro ko afri fa bo ko ka kire afri fa so onua no no wo se afri fa hwe abodwe se hwe wo de afri fa gira wa boya nuafo mi wura ko oh hello bra afri fa ma so nkro fo sim so intimi nyode gune ni masekwa ni pe ma afri papa ni nsu onko wala police fo be twe ni firi ho egu ani mase wudi oba chi a wani begu ase enti brako fe no ane ka yen kan chi ni na me de ofa obeto ho ase ato ho ase entwase we tintintin wo krado ya me aboa onipa ne nyamu de ono akata wodi asem no atake wo no ono akata tiase wono ayi ne ho ano yesi nkasa bi yesi di wosu nyani nisu ono anka ja wote ne nipa duane mu ya ono kra na ebekasa wo ono ntu ana mo mfamra wo de yesi obi na eka wankasa wontimi ntim firi nanum enti ekokoba ne se ya me de mafutua na me de ma na ne se me de menko a wontwa so mentwe ne bebre oyo fa ase no ana nnenya case ana ono ankasa timi abie na no akasa ono de onka hwe ntimi nim se bia wankasa so tirim osisi tirim na so nkoye hwe ya afa tena baby emu wankasa nipa de se bia nyi nipa ni bebre so ebia wankasa ye ka ebia wankasa so afa echi wakoye obi bidia ana nche no anti wutu fa echiri e de aba face de no so ye wa wasema enu wo fa ase ne ntwe ne bebre na de yiwani na tera baby so so on do nka hwe e gami assembly man ogoro na gasin de edikan in your bemen ya no kasa hwenyamie ne nyina sum nyame yigina sum nyame twan to se nyina sum nyame asuma kazi ntro nyina sum nyame ne nyame a wosum no kroma na so sum no bosum afani
asɛm ade ba ɛwo te sɛ buabo waanyene ho ɛm sɛ de bɛpɛ fans wei deɛ o fans wei no ayɛ sɛ watua ayigyantra mbɛku na ato hyehyɛ no ato bɔ se pa ɔtu nyinaa ato tu nyinaa woso kɔɔto no nyɛ akɔ amfa mba ade a ɛnyɛ na ɔka asɛm da kɔhyɛ obi mene asɛm anyɛ no kora abra nyɛ nipa no so nkaeɛ wosa akɔka menyini danse menyina di wokɔyɛ danse wonafo sɛ woyɛ mekaayɛ wa na aka kyerɛ me wa na asa ka kyerɛ me sɛ nyɛ ɔba no na ɛtie ana ɔfrɛ baa sɛ asɛm ɔbɔde abɛhyɛ me mene ana ɔba no frɛyɛ na ɔka sɛ menka ho hwea wota ne sɛm sɛ wɔto ɔno so na wokɔgyete ɔmo ntam nipa de asɛm no too no soɔ no ana ɔgye tuu mu kaa sɛ an ɛyɛ nokorɛ mewo na me sɛsɛ ni sɛ wo na ɔkaeɛ ne waka wɔ sɛ daa bi mefa hwɛ ma wo ɔpani bɛyɛ bɛyɛ bonsam ho asɛ ebi ɔkɔɛ na adeɛ wɔkɔyɛ dɛbɔ wɔnyɛ obi a mɛfa nka no no ɛbɛto no mu aka obi ɔno na wɔkɔyɛ na nkɔyɛ hwee sɛsi atia no yɛsɛ obi akɔ wie adwan ɛdwa mo kɔ wie ayɛ yɛmu obi asɛ no kɔ wie adwan woyɛ sɛ wokɛ sɛ yɛkɔ wie adwan ɔsɛ kɔ wie adwan sɛ wo abɛka menya asɛm a wo ne dwan yɛkɔ wie deɛ wɔka dwan no ho asɛm wo so de mu kura obi mu sa ho asɛm obi fa asɛm to so wɔkɔ yɛ de na kasa bi amabɔ bibi na mo amfa oh message ai bia we Bible nsam no akase bla mpache me Bible nsam na ya munya yeka osum nyame o kan kra osum nyame kan kra nyame anim na kan kra ho na be Nyankopɔn ti ko atwanto se ya mutimi nya de bi mane ene ko asɔreti kan kra afere yeko ejaba aso bacho ewura bi friend PSA adwoa safo menu was water pampemu ogoro oh my pampemu dey say and this are doing some harmful address are doing some harmful o da makai mama nsa of Italy no papa kra go e go me kan jok kra say papa wo ba first ya Ophelia Baniba also say ogoro have you applied wouldn't go aye wa pampa mu ana ya be fio ai ni kwa ye ho abafi ya be fi edu say asamoa o se ebu abo no ya so wo dia se ewiase na ye wo no ade a ya ese bapai se bibi ko e be ba sisi ya wa na ade asem na ene na mu Nhyira FM ebi eni poyale a ohuna mane na oda ho no onfa bia mo ebi wo ko bibi namudi fa nyamesum na de no odi nsamone se nyamesum hwe nyame anim na kanokre uzu hwe nyame so twantro hwe nyame me twantro obi nyame anim kanokre no wo kanokre si da bi hwe nyame anim kanokre uzu twantro nipa ko yin dance aso nyano ko nyano le bika so ba ibu nsamu o mani bere wo ko sa de na wo yen enye eno chese obi di wasem bala fitro so da se ba we tie ya fitri ya so o waso de ba we no kofo wasem ye eno kre dabi o ba we tie wodie e beti nkwade na hu ni se asem na wo kan wo ye no kre ananye no kre so na nnua be men asem no de ba no wanyi nkwa akiri wonum se ensem mo fo keka no ebi ye no ebi wakoja na asi obi fitri mama nkenka message bia osofo Jima Buodu oye ni new station oko sabre abodom bekwai abodom na oye zie sofo o say o de na twene se papa ni wo fa asene yare no na twene se bia onim hu bi na ewo no nti se wa ma na wa meka e bia ontimi nye free osi bia ebia tie abente bi wuwa asafo enansan ne ana maame ne ba be kan ho bente bi wuwa asafo esi duabo ne kunu mo ni ababa obi twempra ho
na ababa ne so ne bo ne dua ana area fo nyina de anu nyina kugu ababa wane so se wonna twempra na wonna tane ne kutokoro ko bo dua nti se dua bono ana nya no ana gbe ma de wiye se no tu se ababa ba ko wane ne tu wane ne twempra no se ababa wane se beman abun ko asase din no ko tu ne ko bo ne dua yeti area fo nyina ba sa brete ne ye nyina no ba no tolo to wasafo tolo to amafo nyina de eni ko bu ababa se gene ko ti wo free akotema e rosem na boy ne mame banansa ne na beka se ne planu apro eda ho sabia ko se benya no na japade nyina apro eda ne mo asana gene bibire no aka se wona ne kum sa beman on bi no kan ansana be oba ne ti mewu wu na na ngosie no ebi na papa wo e bibi me no mon tete bone mo fa pede jan obi abengo na be nam so oje so na mario ni ogaro ati ni ono so na be siri wo wonu ko no ba no odi wo no de pani e wo on ka jero wo so na wonim se we do poasem etuma ka watiri wasem adan aya so no be ase pia ma ya ma wei adwobaro watiri ya ma George Foro so mrem na me to ade kakra bia ba na George Foro so do ma dwen kire aba enje Dominion International Church Prophet Joseph Mensa Islam Bruni na ede babro amano safo ahyem enko benkum ne ko ayare sufie owu awo ho nsem sabiboniyo atie adwa efio yare ko ankro bia ewo fie ho sara na control sem ene adwuma sem ni nyina agensere pe ene mpataku bomade so do ne be kiremu na wakona so ye na wabo anase ode woyere mienu aba Psalm 23 eno a favor ena Psalm 91 eno so a protection bomade so benya bi na opebi a we de ma menchiro kwa no Nhyira FM security point do benya bi Central Markets of Mamino or Preachiano and so Ubenya B. Sada our main gate or Sada of Mesuanso Mr. Enim Ono Air Committee Chairman. As of market ready about Master Red no on Opportunity Bank. Now Indian Mewasa for Angel Dominion Center. At Team Tabum Marse Bola Junction. German Frankfurt. Mr. Peter Osei Mensa. Also my friend 0696560963 0696560963 and now USA Virginia Mr. Rich also 571-3981958 571-3981958 so call lending so lady ubenya bi also 07951977855 07951977855 Azik ya buating also ewo overboat ane freno also barrister 91/9000 gent ena obehuno also and the number is 003-246-8153771 003-246-8153771 Prophet Joseph Mensa Nkasa and so the number is 0554-477-959 0554-477-59 Mr. 0554-477-959 0554-477-959 and at 0504-604122 0504-604122 na one no adi enkomobia enkabomu enterprise omso ombechira okwa befa so bio digester ya by 3D Esposi banana bread making brown sugar banana ice cream strawberry ni nyina betro ice cream ni nyina betro kwa befa so be na benye aduane adi sabe mpanisi obika saje aduane so no pipiripie mu na onye ni nyina sa dwumade ba so mikrom asantema bon Presby Emmanuel Presbyterian Church na dwumade ba so 18th fiada be ya ene memeda dwumade e ba so fees no 200 Ghana cedis Ubetumi nso akopeke form Mampo Emmanuel Presby Church Monday to Friday numbers 0246-884-353 0246-884-353 and 0245-906330 0245-906330 by
that just happens here maybe more fear baby amna ewo baby nsuo baby bibia o ebe ama we Japan roofing from Quicker Japan Enterprise ni nyina ne say you the long span self lock about ni nyina say nsuo to a eno na ho your domestic commercial and church buildings ni nyina debia person sie bia fabra ebe ama your long span sheet long span IBL starter sheet aluzinc galvanize and ties ni nyina obi waso ye ho sa na contractor for mo so pesa mu gina dan say nua dan anana de dan ye beba be gina nyina de ama pepepe structure be gina ma na bibia tumi akonkai your security doors special tiling your nipa omo ties atim say yes ohwem kura hu anim sada na ofie ne say Johnson and as a like beba na ya besari cholo bia no ama abibia tumi akonkai ye kala no enya dia ani epa 20 years kra Japan roofing no na ani edaso ye kama Japan roofing aerotiles no so dey 40 to 50 years na any empire ya ma 5% discount sada na bia so have free consultation ye dem free technical advice ye dem free estimate obese estimate dudu obi akra dem na ya some free transport for Kumase ha obehu e o tafo pankro road washing bay no e wo Bramai junction ho no ano ana say ye ben Kodua junction free 0504888830 0504888830 and 0271322152 0271322152 Japan roofing at Quicker Enterprise, the best roofing house. Why power specials about clinic Emma Mia Kosu do as on last stop. And I say wa ma wa ubetweja wa adwo ni nyina say yarebi ese hepatitis B typhoid ulcer hernia enem yare ahodo diabetes moja broso eno nua komayade ene pressure ni nyina bomode so de beba sara enewa sisiyade wakofa ba akonya yade ba so be ma for ma yare ni nyina so de be kwa so yare bi ha obi massage fiso etwagu ko ne enko miamia ne twetwe ne pedua enya hode what the immune system booster abadro ne friend hebaton heba powder and mixture ayadro I say ni pebebre bi anya bi esu nche na wono mo emma nkwabo na hode na eboa etu yarewa ewo su nyina cough kan ba mixture wadru obo wabo che kunkun su koko na pio to pe boma ni so benya bebe bo ntashe wa ni nyina beko jir ka jiri eno obo diza na memma ni nyina wo su ntia prison for pe soldier for pe fi se jiri ka jino emeje tua mu pa emeje tua to bema wonya bia ne abu mu abu pa won fa ni agro him sa no afili edu amalamex and tonic as malaria and mujawie edru unya bia bebo power specialist about clinic yo Kumasi ya Ewiase electrode ya ne Jesbro filling station and anywhere in Kranso but we are born again ya ben Ghana Commercial Bank ewo Domi Highway fresh 0244544422 0244544422 and 0200383831 0200383831 Fox FM KNG Heba Fred Benson and Wakaishi Brooklyn Ubenya Biato Canada is a main country, so a mafufu aya kononi nyas or a pounding fufu pounding machine ba wunya bia wo fufu na tache sabe a short time to some maintain eba five something ninja yeah o man ponte me cha no yiri nyina a maintain ba five something short time agro eti am light of penifo true no say na yeturu akwala wo bo kori tai me so bomodia so benya bi fufu e kama pa wo su anu pakro beduru anwumre na ancestral na jawo ye woni wankasa betumi ayusu dia wo mfufu adin kakrakra ena ne ode be ya adwuma nso enya ho emfaso ye de eye mfidi de pomode mono aye abefo ensa no ene de aba laptops ahodo air condition deep freezers fidi de kaduane shi ne de no amu ni na de bia ba home theaters and flash screen TVs ahodo ni nyina bedwa 50% discount Canal Plus and Multi TV morning so baby assure now ya Benjamin na wakatua efa controller general department and the way ni nyasa for affordability the besu ni ama package na yama flexible payment terms na abo mo timi atua kan kakra me bia konkai Canada digital satellite your first floor of
Family Plaza Building, stores number 21 and 22. Patas Ubewe or Adom House, Patas Main Street, Yaban Police Depot, another for 024438 5128, 024438 5128, and 0207 653 0207 653 Now only action come away. Nyedua Heba Center. Nyedua Heba Center. Nyedua Heba Center. Nyedua Heba Center. Masa edro dia ban menam adutwam. Se malaria bo ahwe patim papa titim. Wocho ho anyi wonumu ato mesraw. Edia ni kamera onumu nyedua Heba Center onkwamu ano no. Eye malaria dro pa etimi malaria. Wa wonumu ato. Na oni pedua wa ho ha se kontomra akaja. Wotim se watomre ku ha. Wo sori anu ani so briw. Wonumu atontumi ni di. Malaria fever enachi wo. Wakwa ya sabia ma doctor ahwo mojema ka se malaria o masa enyade Heba Center for the chire masa na do abo se malaria class enye yare Nina so betumi a contact ye Heba host na wabetu enupanwi awo ye nchen across the nation babia unya number no obetu aba betu bi ayadura ba na esa yare se nkunya 0558565890 0558565890 and 02704176 69 0270417669 any number no afraid Pieja is a drink when you be a num and I want to be a don't talk to me, don't talk to me, talk to Sergeant. Ninya Zanka mu Pieja and sa a dro and then Saturn here be number true muna potchumano any here. Pebino na yare wo so no entwim faso na ema no honum na mumri mu yo na sansi Ewiase ene wo be ma na ejai patiti patipa enyagro obanum bi ebebo pa eyadro okotwa so a enam se yensa penti ensa kanya guri na ase on edi ne hine saa onum anya de anketenkete bia becho ena onum so emmo bieja bitesa na bitesa kama pa mesraw okotwa so a enkasa me to bites bia so pe bieja bites eno ena kama pa bieja bites be straight. Be it straight on the rocks or with your favorite mixture. And a mixer. Bieja bites jebiet. Me so ya pray for ma kwadado for. And I say unya fishado ngotwa. Me no be 03220 83581 03220 83582 220-835-83-835-84 na also to me at the wajen chere aba mamenko asafudwom asaf market na menko enko chia menuanom bi sister course wasafo ne store eben toilet mu no a eho na menua be ma kwame champon wone bra kojo ewo brakojo mechacha mo pa nyumre enya sanketo wa mo anwa bibia mo hibi krama msabe nkono ani mo good hello pacho dini baby akaza free me ya eje posu ofufu boase eja pacho ma nti we aka be kan say ofano nyama nkonyi ke say mo fanche no next time mo nyi bi ndawase yeah, that's a pa. Hello. Pato abodi omni ana. Kovi jima nkwana. Hey, big. Kovi. Mia. Let's say. Enkwa adaruma ho de me mfa nya hwe. Nanso e. Obo ade adaruma, nso ho de mman. Ai ngomo onkinke su metia o munyina wa de pepa o muleman. Kovi. Mia. Papa ya semo okay dear. What to two anoma ho e de ba betre mpanyimfo se anoma be ni de ye ne nya adwene o hwe de wa waka asamatere wunua ba na wunua ba no bia okan bi to so a na o de ne be se ono na ye wo dance media ye ne nya adwene onko pe dance ni pokomra ni entie na asem ni Yana as a public better Amonia and Mammy Frimu and Oten and Caro. Binua Kwame Su Bogawan or the Free United States of America, New York City. Was say, oh, hello, Kofi one.
Ofei nanim Ewiase pa of a man's own penny. Hello. Kofi Jima and What fire? What friends so adeja? Of a coffee. I don't question. Oh, of fire Kofi and Catty video you come from. Hello. Udini baby Akasafre. Brahma you just ya na no watch and patch out to free video no kakraba e. Yo minu and patch it you. Yes, baby. When you go for your eh? I saw you already share a brandy. I'm not only motion, nor the city. It's one on your queer animal or the bishop of brandy. Eh? If you say, when you pay you, they say, running upon an otis supremo. Now your brandy candy and Nhyira, hello. On my young folk, Kofi Juma and Kwana. Oh, Akwasi fra nyantachi aguna fra la Akwasi. Yanko tun komate. Yo yetio. We de wawa danfo na ko kwasa mulman. Wato wagiri mu dendende. Why? Men kan kira o. Aha. No custom ni papa na samle de no custom no offers ni sti wanjina ba bia kaste won na ye no. Sister so mo frɛ no obadi dance so wonu so wanka hwi papa ya na ka se ne offers won na ye no. Yesira no. Ne offers ni sti nye wono de wanjintum wani na ho dwombo no bia. Ono so nim se wanu so na ye ne offers no ahihye no a wade wanka ne offers so wan ye hwie on me na for Kofi Juma aloden ka ho bye bye me na se pa Kwasi fra aguna fra la. Hello. Owura Kofi Juma Ankwana. Yaw amponsa kakabo asante achim krofa abrosaro so air condition one twagu ho a wo kase ama owura kopon so abadem or landing ofremu so fra asante achim hwidie oteo Lizana maame so tio dendende yaw songon wacha nyame nhyira krofa matadisi nya asufo so mo chiawo na owura Kofi Juma Ankwana ya na menu ya emosmensa na kan otie nsema hawo wa bembe asema odi pa Oh ya kafra me offer DJ Boom otetafo waso offer me show life ona na no de ba se obi abie ntasu heba center no we the DJ say hey DJ Boom hello Kofi Juma Ankwana say na ma Santama pona ma kasa simbian kan ami Kofi abuza penyi na diservati from Simamenti ana kakra Kofi yey papa yi so de kra de asem awuzo zero wanu no go aso betra ho enti we mu hia mu ade a aza stamato no po twan kuntu po kasi enti ere frewa unkami mano ko fina mo hema no me da mo se se ya na be ko dia etiefo mo adwenche ni nyina ye da mo ase na emom ebi wo ho a ensem kan no na anko ye bia entesa eti se de tie bia wa wutie bia hwete sam ye de so ye ba na asem ho ye de ato so ye nua be ma bi so de nasba be dan orin sam papa samo anodin ye ba. Who doesn't want to get more? Amen. Prophet can see Jenfi. Every name so the oil in one so be a bedja so a power spiritual protection oil. I did to manage Juma bono a bragin so. Also bana beji oil be now so the cobo home by so our bricks were control Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country. Awa ohia bambo bia no betan beji oil be especially will be a no man down so a Friday bit a case. Na ibu he di abusuan so obi won so di wa uni pa no so ohia sa di we bi so di bidware 14 days we di dware du won so mu dware ene nkyene abodi ni bi di dware pe yare di kro di na ba bidwane niam Bible mu nsem ene niam atumi wo mu yakenkan egu so ene dey oil a boban na nyame na maso na mji adanse tumi za for se wo Ghana ha wo aburuchire wo akontu mu ne o mamman so a soma obi na wo mara Nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho new plan station won sabeka bi anatechi man
Thomas on Sabe Kembi and the Kumasi out the frame number they go on me number so go screen as a frame. Maybe I'll be meet me up post studio bro or Canada or UK or US or Germany, any country I will be an over frame here. Me and Krano do sika no be a can bit my post to any money with the OP be a bit me post bro. Me was a many waha with my post to the bro and I'm a cream no so and also probably bit my post to the bro and also spiritual criminals in it here. Nina OP be on Sabit my cabin. Na rather than I'm so proud Jennifer Hudi. Me that was a rather can so team now I will be the Kobo home by no Nhyira and some open some found your hand manis and if you say you or now for no when you are no more a bushin in your console we hear bambo here to be an abitness of Nacosia and we attempts Nivia was bit me wish na abo home by or Nhyira so name me a share rather count. Bye bye. So ko ba go is kana me ko 2 minutes domo e kasa monga o si e yemo o ko si kana ma ko ni me ko ma me yiri where is that o de anya me ba fie wa bonia me na mi nye bi onya me asem nti na de ma sachiro yesu benti mo ma ya sachiro bonia me na mi nye bi ye mo bla Onya me asemunti ene de masachira mama me sanso ina niye die masachira Yesu bati me de masachira wanda ibineja bibio Prophetica. Yeah. So kwa jami dia de okron for tachi amwa panto bi asachira wan sachira da. Hey, talk. Bonnie, I sent back and for bone there. I got my way. I saw for so come on some dipia. Yes, to Banti. Mama, Sakrao. Yeah. Collection, the Woos collection a war family plaza a son down home. Every other was boating or Brusana say almost was through. All fruit producer as a big comes almost tono as ropa any chat to the Woos collection. Omo and Abuame na boa spiritus on a dear Talue a chairman no constantly may have Tadam whoever pa Namakai and Cantity and New Cuscuno. Yes, Aquadano or show free Italian no fair any the Macasa Mano. Sabre, Ewiase Mu Nsem and Yede Ebro, you know, maybe Ewa. Ye Chinchim Noir at the Assem Shercon. Set one to me no fast. A day now to the whole faseno. A hen a bushia coy. Who said no man no a free opening aquam. I read Nabatuna Quentin fee. Ana akanfo abibifo obiawu a obi na aye no how to obi na aye no abante a ochirem si adome no yi eden na ato no opane ebo akwa aba pacho din efrem Job owre huni me de mensem a monyame seye owumu a me papa de biara da na so bra chirdoa many dasunya mi beba chopua rehuni didew presby yenma ne etoro no menu abako so di Job sa kwadwo Job o kufiase ne frem Kwame on de kwadwo Kwame ayi na ofri bai but me free evidence ascore when you bring just say 45 ayi twa na brofo aduanan mo wayate ede kwadu ne de ato so ovagofinye enye de ohun boko na asemtia ne say me mama we 6 na yenyina ewu ama aka me nko a na eni nyame do me bra wo twa to no oje prot bi e was kore ma me mama ko si da bi ama no na ja wo nti me ansi
eti ama matwa bro bebrebe egu so sa tinansa na mo dem na mte so bi bo me pro na mo fa se ba ko ona me na tia skoro oba no so fa me pese me ko chi dan ba ko o proto no so na am so nyabotre na proto no tema na mbla no ya ministers bi di ko sikem be 10 million bi da so na ko si awa ti nyambo na metwe se skani wi a o de kwa ho no wa kusi ana asi yo mati ti wi kai kana sa won ti ase na so de nyabotre ne dan no kra me be ye metwa blog bibiri me ba be ye me ya e dan na ebusu asa me ntim fa ma me yere mo amunti na de me si dan no e de ama muntu de nyabotre na si de wo se me nti ase na ka kra de anwa na mkwa mu ba na so na che se wa ye wa de dada na afi ba mama ne aye den didi hu as a plotons of the fee me de nchen bibi age ho kama di hu as mo fa ase akututu nchen no na wakati so se minsuma ye papa no ejare kwa no timadaruma esu no na mebesu no mami ka se o spiritus tv sara na Nhyira 104.5 fm on facebook osa ahwedwumadie yi ewo youtube Nhyira tv na uti o kasa free so o Nhyira wo ha ene na na chiripo enum esu a yesiminsuma papa ne ni bedu ya menmaguasio ni bedu ya menmaguasio menmaguase ni bedu ya menmaguasio menmaguase doa ni bedu ya menmaguase doa asemi ya ni bewo ni bedu ya menmaguasio meso amari musu asuka mami yo so mama suka si mama was yo aye bobo mi nanu sa satisfaction osumo to ko yina si on ka ji on chesu no yo ko yo ma se yo ni dia go ko ye never yo no uja yo ko yo na ni ko fu mu ye ba ye ni mo ka se bi mo yo enyo wa ka ma yo therefore oh ye juma no sanity o ka dia ko se o ba hakane anu adi bi o ba ne bubu abu wo kai engrofo bi on ba so mu jo mu funu aburuchire o mu bubu om sa no ma jo om ne ma ha yeti won for operi wo ja ba go si ye dem go fa ya kona ya ne operi nkotwe enkomo sa na tie wo kire no so de asem ba ha no adwene hu yi nya sa be bubu sa wonim die anya de onim besai eya rawsem kaje je vi re Spirit TV se e ma go hena uchabo akwo do lu chabo twa de se wo ye papa uya de bia o mo manye tuntuma no am papa my white na mafo ayo yi pato sana tie pato sana tie tabi many abalenda o miracle films o se o hwedwumadi o se tie sara ene acapella one wa hwe ne ma menya mpafia da bai ye be kwa kodi kwasia da bai mu fa ncheme ye be kwa kodi na o hweda o dia so ene o fa yekovi sahi side dia so ehon ye be kona yakodi na o hweda no kwasia da bai minim kofi na ka dia so oya wasa chechewi na kasa widie me ankasa me send dem mutin na bisa pusa o kwa no cheche okay kwa no putru de ebi bo se wi kwa no cheche sa ene me ankasa me ba ajewa dodo na friend Patricia Osebentum onne me nana ene masse omonso ehwe me eno mu tie dwumadi omse apapa we brutal ene me ko bamponten eye sister comfort baby o yensuo no e ma bi e tire won che ho bo anu betwem se bra wo na ye eburukosu na se da binyamia bakse banka nata no e ko wiase na omachim se asabia bumi wadumi yanko na yenkoti enkomo kakra obere mo akwa aba yeja udin mi di Kofi Asubonten wo de me wo fa kase bi din pa no aboy pacho o ehina everybody mi free Kumasi odio me ya
Okay, what did you say, Kofi? Mo aduanan. Pacho you. Oh, upon aduanan oh. Pacho that mini. Ada Kofi. Ofa, ensemi rubi. Kabichire eni ehwe se betu aboa. Ofa ja. Ensasem de hame kakra. Ense gumen masipa. Even edme bia menya bia macha ne 2 months 3 months. Na o se imedi efa ensa ho. Mitu minya basa. Even pretema metini bebia mu bia obi ebe kama asema ebia obeka ensasem. Betum basa na misde bia mitimu pa. Na mesen kam ne baba be damu bifika nyene. Ana jafe na kumpa ayi. Metimi ba sem kam betum ne sem moame for ensa ho. Na menim se ebia spiritual na se eya. Eja bonini minante se ne se moame na mitimi nya ensa no na egumani masi ache. Even de hame pa kese pa umsa juma sem no minya juma se ska kame se twa mi kan ska kame sa e se ska ni nasi e won sa no udi jatum ofa e kame sa na o se mi take akọ intema oba kra me ne te kra wa paba e ni brisem pa nyenne na start kra check akra from bay 2000 pacho o ma pacho first oba me ne time no me ne oba ko free akra ne free ana oni mi jai nti second one ene ne titititi esem pratwe sa ana ensa sem si ana obi ahu anu atwe no so nti the team who see the many entities here cry see in ensa sem tikra mai see no e ba sa kakra nti na asem ne hame ana me say e dem operi we are complete but you nenti abibisa osano ohu akwa no anyame de ball no mu nyina ya adwuma ebi nwi ene de mintimi nche se ja ofa awu de yenko yanim ede ne nsa ayewo ede pa na how ene nsa do akumo adwuma ben ena na wo ye ensa minu ababi oba patri mu de ehima ose ofa menso mitio pa mehwedwumadi dear house se ubo na bujen ya na ntiase no nipa nyina entumi ntiase nti yehwe ede dikaya ensa eye wabro ana sohwa ensa do akumbia no biti no so dia afutu eye den ena eye den de teni se ensa no menuma ma keka Mieke kakra mitimi bo fili ho ne mensa no ebesi nne se wa anya bia no mo a sei na ana ho se menya bia kra de bia pese mi jama nya bia mitim baabi mi kra mi bo mitimi % pese mi jai kra pese mi jai kra mitimi jai aben wo be 2 weeks 3 weeks ene mitimi tna on ma am like me pese mi mempe ade no but say the more as can be come say kim ne james anom esabe pa na pe anka me da me insta bia mitimi no me de frafra me nim se me nsani ense bia twabi nim no o de insta bia ma me menom o de dia tem so bra bla me nim yatem me de ne se bigumu nim ase bigumu nim ase pa intade betin my basa on isumi nom sa obi abekas bra you gentle pa betin sakana no na so ho fe o to onye ni pa fo ho fe pa okay ni bresem ntina ja ha me pa ntina mse be dam moame adwuma be na ye isi ankasa no na me ye adwuma hostel bi adwuma ewo Ewiase na me porta on ana no square ye medical current ye kra ama isi ba se adwuma foforo kra nti isi no ho anom kra na matui am the application ko kra mo se o kra mo start adwuma nti na diminya ebia me kro me krom si ye bi kra me se ko ye me kra e chetwe me kan master start intina me de ba se mo me se nim se ebia me pe na se spiritual bibi na ye me dia me ntimi nchire ni diminya papa fa madaruma arehosem anuanom se edru baby na obi e kan house ya
sɛ wohyɛ wode akrɔmpa boom na wowura nipa korɔ honhom mu a wotim sɛ ɛyɛ awerɛhosɛm hwɛ yɛnnua bɛɛma ɔte sɛ bɛɛma animonyamfoɔ sei na ɛnsa ɛne de ama no ɔnso de nsa no ma ɔnkɔda saa so ndɛm a no wabɔwura hɔ wofia no wabɔwura hɔ no wabɛgye aduane adi sɛbe ɔnom san so ɔma afie magye aduane dabida tenti na wo sɛ wɔnum nyinaa ba saa ɔpɛni ɛbra na wɔyɛ abanteɛ no na wotaa kɔnnuro so anaa wokɔhyɛ bɔ baabi a wɔadua me kura pray for me kura me nko bi da na me nko me da me ne tisi akura na ma me etuma na mko asɔre me nko bi da na se skarba wosem na bibi o se kotonsa no ankɔtɔ a ebe yo dey ofa ti se eno de se me hu de meye mu de me na se ene kama no so se scan ensan ya se 1 week na me no scan ensan ya ene 1 week ni na ni go se de bibli over bitimi kura review bu okwa no kura na okwa mitimi firo se me hia onkom no ase de me hu bibia me hia onkom oh na se me ka bibi chiro se chemade oh like enyam ntiade chia itimi yem ya BBC me pad ma ese BBC fa homa kura hia onkom am timi susa me pe ba sa wo ya wadwuma na wo ye ne ana de o so ko bi ho entina ne yi medin se me ya mi hu o madwuma nim ntade be chi no ba de ade o ye yi dem sa mi hu de me ye uncle mi hu ntadwuma be me gwam bia oh me kantin se me die ade we de dwuma manya ipa de so still bu hu de be ye wo se ma misbehave e bo kwet me de che me first time second and third one it was masa hate intimi ko intimi idimi nya pa over mo bua mo mi pa ni mo bidwa faja ida se de ni moa ntina ma me ba even kwa me yire kwa isi wo ye ja me se me pa na cho bia ma me mo fe ni pa na cho ma me na onya mo abotere ka se pa ni ja ira so jama so dia so na bua me ene sa kwa da over ono kwa na bua ma besi sabri ene sa kwa da kenyon kan nya kura uncle ono kwa na bua ma besi sabri sabra wonya adwuma na de na odidi oba ntina meka so oba ye be ya na eja anu anu yo kakra sanity oba wavo kwazi babinti yo kakra novi kwazi nizi o adwuma na de adwuma de dia ko ni se to ade kakra me nko kwazi ejama to fa we brand emre bia kwa so na abante ba ko na e body this the best person that bomb pa me apai ya bomb pa me apon afi ejina ka tell it bon samo odeni ma bable o pa sama ka double in ba mo sala mo ba so aso no ya so no say na e ko na say no nipa na water and so omon paye ni Greece Baptist ni on side time no na ya wo na kwa no paye say no refi no to ta musa mojan kai so nim quasi Ewiase the honey say International Power Praise Chapel also for that your friend of Prophet Kingsley James Fiduna friend say Powerman now Powerman say men kan chew se wiase mu abebre se dɔɔso mu amane dɔɔso uti papa ya sem yibia emu ya papa abante te se na nso hwe hwe be de ne de ne nam no ankoye ɔno sa no hia odumja soup odumja oil and odumja cream wa wo sa amane we nyina bi no sei no ade e beboa wo no sa odumja cream ni odumja soup na fe odumja oil unya bi pe odi dware na fe apama ba ifo afiro ho tumfo bia na kwa chirichiri na ya breki de afiro so ama ahoto aba na fe onsu so wasomu adwo na ade a de ne se ukope ohwe na ohunu pe na waso ano ensu so de amawo na ti
Sabria make us say and then you may talk about how China Kwada a counseling when in the Open all your Nibia Tauben chef and security checkpoint a busukra and our face would ni a chimna could do Tunyan Tachimaya. I want to so call a bantia a friend said Thomas and I see a out on Pabwa commercial bank danachi and cry or Gawuli Prophet Nasi or Chow Quading if Fiada and a Cosiada and so empire but the Fiada empire na Cosiada and so your son Eda just Cosiada some Yina some one na tie Prophet say wo hwe na chikwan okumase mampontin abaya sabiano echiri hwa anowo the number is 0500550222 0500550222 and 0556949087 0556949087 na the Prophet atwetwe enkommo we amazing training foundation wo say bra na wo mwo emma wo susu nyansa no dwuma na sa no dwuma ne sa no eno ne bebo wo sa eba ne se ope air biofuel digester 3D depositors and I say 3D wallpaper installation obebo ama wonsusu wontumi enye bi sare jo wo cha manfo wo jiska kituo ya no achemo ama wonya saa enema ye bobosi nyina ebi no hunu se de ye na afa abeda ne sare dwuma de ama wo washing powder no bolo soap any brown sugar obechemo any your first program no second program no so meat pie spring roll cake and afi chocolate bread banana bread short bread chips any bar soup ahodo obabechew ni nyina bi na dwumadie no ebekoso ewukumase Ashtown Church of Pentecost obeyazi asafuna no 26 December afi konongo fo nsusumbo commentaries asori hono a obe eye nkwantanan efri bosomia November ne de tosongotwe ene ne de tosonkro no monhwe wo manim obabeboa mo ama onyansa no dwumafra no pa no nsumpa mu kosise bebo anwumre no 9 na ti wo forms no bibia no ehyemu bi eye 120 Ghana cedis and a second program no ojimu first program no de eno eye 220 Ghana cedis. Upemu ya no afre 0244879355 0244879355 and 0244858110 0244858110 na woni wono atwetwe enkommo Let's be there. Susunu wudwaso ya obia ehia bi sen sabeka bia so na adane apremrigu yem ohorma na obo efunu na atete so di abun se na se wo fete wo fie jejina obo susunu na ha wadwene kope nesbin asusunu papa wudwaso na emwo na enkawasem emfama akora wonya mfie mienu penentimi nom enu achi obia betima nom bi ns chemist na dia badwaso ukọ pharmacy bia ne chemical shops mu a ibenya biato honum ebuso na afi bibia enkodadi emfa ema na afi yefru mu okurukuru nyina no ni nyina no etimi etu ede efri oni paduan mu na enema akoye ede amawo we eye Charlie Ginger Liquor ya make your friend say ebetu on say de bia meka nyensa ne nsa bo ho boro humra ne na so obi wo ha onyo hene nso ye no so yo hene onyo hene eba de sensa ye de atadwe aye ensa ye de akakadura aye de odi kan ye bi e frɛ no eye chemist multi beverages o mo de kan de nsapa aye de atadwe ene enema papa akakadura ya eye chemist multi beverages limited o mo de Charlie Ginger Liquor aba aye frɛ no say ebetu yes ampa ensa kan ukodwomba bia obenya bia to atode na betu botu ana o say e de betu ema ne bonnet samra ne no ntinka nya mba ne bibiso mu a ema de betu onti betu ayo basa be ma no presi kiri to ahwa wakotutu ni center boot no twin bibia film eba ne sa eno ne bebo wo nsa papa you original and sabi e dia kakaduro e dia tadwa ye dia you original Charlie Ginger Liquor friend e betu omo akanyina on be hia firi no hono ne bi ni Ghana ono pane hu ne ye ano de buy dia akanyina hia no entu pe bi ata original no Charlie Ginger Liquor na abenya bi na akọ ba bi eto nsa bia no ebuso
Chems Multi Beverages Limited woman na dia ba womo ewo na hinso atonsu obey Ramsia anasa be 0246955678 0246955678 na no makasa Currency Ventures for the Sahara mixture and G capsules dia ba enam yade nyina no eno na etu efiri nipadua no mu gonorrhea candidiasis syphilis ne de ekeka wonyina na bebo na tuni nyina efiri nipadua no mu obabu ohunu fefefe na so bi ahemfie ehon nsem bebre obabu asabi wonam honom na so yade adokuru ni se ya don sa kokono ko na kope eye Sahara mixture ne Sahara G capsules na no na emwawo na what the Sahara man capsules so dia bedwa so eno se de be ma opese ohun sorry yi girigina to nwense eyiri se tan do timi de bodjuma no eye Sahara man capsules ana bebo wo upebi atwa me pacho uko pharmacy herbal shop je bewo a obenya bi anopa no anum mienu enwumre na wanum mienu 0246 348334 0246348334 na nakasa na ye bi na efre we confo ye bi esu ka besuje manager no se wo se kwotwere hwe wo so ompep tre is there for two and kesi ma wo de ye kasa guso kasa hello na ye bi pacho mi hia so sika mi hia ya lesa yes wo de ye ne sa wo kwotwere wo hunu on kai ya wo de ye den ɛda hɔ a na fifiri ɛde sɛ de aboa bi ehu sɛbe yi aboa bi amonche no twi a ɔde yɛden ɛza no buru ne yɛde ntwerɛ yɛden yɛ mfa nyɛ hwee wode kasa gu so wode ba yɛ bɛkan ntwerɛ deɛ mfa yɛ fie yɛ ntwerɛ wode yɛ kan yɛ kasa gu so a WhatsApp no na wasɛn de aba sika na ɔpɛ adwuma sɛm krata sɛm awo sɛm bambɔ ana yɛde bi na da so yɛbɔ odua ne nyina fa bɛda esu kwabra sugye ɛwɔ ɛyɛ Aguna Asamai Obafoka ewo Dr. Mensa na se KO na ye bi WhatsApp number no 0556 0557 667 510 WhatsApp no 0557 667 510 Obaso friend no dia 0243 134535 0243 134535 nana ya bi esuo kwabresuje atwetwe nkomo bragovi eno ano no akwasi odi atonten ho ya bragovi ya jo papa anemu oye o Ewiase ye mo ya hwe onse wenye ni suban se na ho den se ohun se nko betumi anko agyan enye de ope na wonum ni bia do mo pe a wo mo hyedan no mo de wono ope ana okonum ubi ho no ompe na emum se de Yesu kan no sini pe bi ho no atoro mo tsa na ya omo ono ne de no ko se de papa etu wo hwe na nimu a se de otu no nyamfo kakra kana no a ene no atrega ya hanu kra so bitima bewura ufi ai gwasu ni bibi makonta e friend ya waji was a boga good evening was it or hey life Spiritus TV was a watali e kama pa jaman so kaze was a jaman so pa tama na usunu tama na usunu hitam dia he dia brand na usunu o na sasa makase mi brebe nti dia was dia na usunu ana ni so ana ma na de usu anwe ni dia he wani musunye nti so ni dia no o bi o so ni ofeda o so fata no wona ka kire o de nye ya o bi no so ai eja enura me nkrofobia na omutwasini enura tina na your birthday metimi an wo show na me wo show sana sala adonko sara adonko aka sweet sala ene wawoda sala ya ma happy birthday why enti bako fio ya papa yi dia ye ke o hwe no tero ti ofefefe na nso nyema se koso na brabo ma da bi san class o wi no de koda se no kan wo se no de ko ehwa o de na mo jese duane ha de no so tini wi ane ye ka chen so na like ohun de wonye no wanwa ana obi a won fade de ni nsu ni dia tembat nyema bi o de ye no ohun se emwa no because ompe ade bi na pushi no nti ye hwe ne yemfa yempu bi mfama no na omwa no se bitima so ano de free na brabo ma because ade ha adwere kra nsanom no bunse bi kra bunse no ade be chi no dagatem
ka betima bo ye poku abefo poku de free defense at obura na nam ka ona ka kwan so na ɛda na ansa na obɛbar ma yɛnkae kumase fo sɛ obi ka sɛ de hu ne ɔnyɛ ɔbɔne obiani ne hu ni sanitation ho asema ya sɛ wo mpɛsɛ sɛ be wanim bɛbɛ TV so na nim guase kakra bɛto na odin bɛbɛ fidie so a de hu ni ɛyɛ ɔmo sɛ yɛn ekuro ya yɛwɔ mu no mesrɛ me kan sɛ wote bro no so na yɛ efin de gogotem ɛpan tuntum a ɔmampani Akufo-Addo ɔmampani Dadwan Mahama fuo na sefuo bɛbɔ mu tiɛ no tuntum nkɔ ɔmo bɛbɔ mu ɛkɔndisɛ mu tuntum nkɔ hɔ wo bɛbi a wotiɛ no gota na pi ana ate ho na wo san di emura gumo na dan tuntum bɛsa ahwew eti wo sisi na wo prapra mu na wo fa fin ya ntum a ɛmɛmma wo akasa wo no so ate ya na du baabi a okudu baabi a areho kwese da meduru alaba ekoto mesaka obi di saka bechem na mekwe ja yasin zongo samansa manko ho amba okopede ho zongo ya sama obi mama okopede ho bi si alaba ana meka WhatsApp na ho na akosama meduru wonu ma omukwa mesaka na ma me no alaba ho wonu ma ufri zongo police station akọ efri egu ho ma me ton wa ho na akosama no mami na wacha wo to mo ye ho na besama no wo to wa chire enwo efie egu no musa was message na pan tontom is opeja zongo so mo me chire no o se e kwaniye ka se yade o mi se wo trauma efie ekuwa okra bo sa besabo etibesre ye ne wo kwai mu no ye mwa ane wona yede edas bi esi abonten wo ye fi wo ye nwura no obama yifo no wo de ho good days bi nim se twom woko etibesre sa de ne kwa de yebesre efina yedi gukure mu emoye otika mu ametutu ne ma enwu abot obu anu ma oti mura onu nsuo mu ato akure ne ba mu ato ovena o tokure ase no bi ania no fa na iya na anawo sem se di pala to akure na wo ka che se on fo bi gyan che una apra kroma ya man jimu me na fi bi ma me ma osima miru yom ni se nya be ma asem okay ronko bi ase yanko ya ro sem na mu bisa na sem bi ontimi anfa ontimi anya no ubisa se no wakwa ba bia ya adwuma ohonna wada na me bi pa me no bi nge me ba ko no wuye na wuye ana dem sare de try na say ne ge se wada toto papa so ebia na be ma wu ti na jaman so ebia me kan se ko be ma wu ebia ana bi wada na nsare unje bi ho ebi ho abache bi wote mami bi so poku wo so be so be mebia na ne beda be so wale wianse na woni be manam so mo papa bi ho ondo no na obe we de wi bet ne kotiawu o se ne mempe na so be se be wi hana be ware ebi ho ebi na ne be ma wo ti wi nsa kot ene ni wu se ade asane bi na amafo akọ ne se ne wo ko sa na to nya wi bia okore na ire nya na wabo omu ko na fo sokora abu force na be from team mabo me na se pia ma so na tere ka edi me 2 minutes is 2 minutes and mama aso edi ebi ami ni ebe mai o how ebi e won so enu de to so mi anu ebi so betuma ba honhom mu de obetimi de nsa ade ato abranso be kasika ne se wom nsa akon be don sa arehoba this one no sa meskana san ba apprentice bi no friend plans you me find currency o twa picture o to be twa picture pa adam ban se benyi sika se kikro o so nsemu a wherever the camera to get to baby you get to baby this is can say wom asema okay o bi obreku mu okodo kokofu no bae no to say season we bia ye ti kokofu ye jate ba ko no onya kwagye ye adedi kan ne friend say egonkwamu nya gye no sika se wu ohunu hwebio this ya ti kokoma kokko bre nyina kokko ansana ne yare da ni so ate obi afro free obua se me fara ma bi ma no friend e ya ro hosem wonna fom je wo se adwuma kro ko se suru se wo be kwa adwuma no kra ne bi okoko no nti ne so kira bi kra ne ya san kokko ne di se kra no adwuma wo de so bi fa wa ba ko mi no ko no musa
Any daily Bishop Naneska the number one. Bishop Naneska. Minim on an frame. And the frame was in me from Nanem and so ya gonna Abuja penny also framing a wadada. Anna, doctor, I know so was a connoisseur, the door, but quiet for saying. Nicholas Yame, yes. Oh, I will hold Monoso. No, the comedy, Kobe, Akomo, media. It will be Yamin Pie. And the two who to sell also. Also, what of one. But I say, and I can say, who said it is a funny abuso, and a man of Danny Roms with Danny, a prune chantamo. Etia Quadu said, man, when the near to Clumsy, no viewer, 2 of you, and I know on the baby didn't come up. I mean, could be a Wabberma. And if it is inside Kafianga, and again, so it was what of one. It will, yes, also, some will say, and scare magic, a queer Giske, and I said to the son of a period of Conum. Never said them. Also, what one, Obisum, when he but as it be a Banco USA was a German, so Gofi and Kwana, Munyas one a memories. Memories, you should be out. Yeah, I am proud to be, and I am turning answer your protopar documents in I come apart. Arina, a buying Sasha, Nana Nanum Sunsa, is Legon your proto, and no a double prot, a American house. Prot size no 100 by 80. Adakoja change your 10 plots, Kotoko training ground. So everyone party sank off against the house. Both 14 plots and 12 root. Obinim, yeah, sorry, no, yeah, Ben. Wamase, Bokrum and 12 root, and so 30 plot. Abrim, and so 5 plot, Bokrum and 12 root. You'll be offered 0208124719. 0208124719 and 0243109441. 0243109441. Now, proto, what to be? Not Tom pharmacy and heba ombodi nupa ba we nafa XV capsules eno mema ne madru wunya biduma bebo apa bemo ntumi nso ya na so ba sabe hawo e wona se ebe sese ni nyina ama ho ato Nana Pabites and the capsules and so bois the immune system no emaninya hode na aquatia infections a sign etu aye mojabroso etu ase na ama sabe sade a wadro se preko ni nyina nane na bibia tumi akonkai ye the new product bi aba no your friend Nafa Lady Cream ni nya so ba se wase hon ebe cream ebe rese papa bia ma mema yakawa ni nyina Nafa Lady Cream pe bi wa na beboa na nya na wape Nafa XV capsules na ka no me no na do so clean ase ho ne eja wo de no esene hwe e wo desene wo but what so benya bia ma munya bi wate na mo mfanyo na bibia emwa ukosa bia fichira bibia tumi aye kama mojaro flow kama na amawo aye lady bia obe clean was a perfect baba bia ro no feel visualization wodo ani chem K enje ba emrum ubenya bi deni heba town Fred Mens K na B heba from Texas station frame 0268229862 0268229862 and 0240981592 0240981592 na oni edi enkomo we Franco Trading Enterprise a home of quality phones and computers ni nyina sa open computer papa phone papa TV papa for ni chem Samsung Nokia Itel Techno Infinix Huawei Akate X Tiger and Apple ni na iPhone unya bia bebo apa satellite TV so Synex Skyweth and Asano TV ni obi yewo ampemprane te se hard drives Transit Toshiba Seagate memory cards pen drives smart watches car chargers phone chargers all type of phone cases phone protectors power banks cables Wi-Fi and modern Bluetooth ni obi na afa dumu baby abehye babu baza brusa no ne o ye ejaba na ntwia so hwa ejaba house na ntwia so adum ufre ho na ko YFM adum ye ne mekom edi enhwe adum ye ne Prudential Bank edi enhwe adum ye ne Kufo Clinic na edi enhwe so beto ade ofri no du ekopim no mienu a ye chew t-shirt kwa bomoden se odu ani be chire mu na beba 0245 316969 0245 316969 na 0560 68414
147 0560 684 147 and 0501 538602 0501 538602 na only the go Dr. Mensa Clinic and I'm doing o kochwane grease dopo edi enwe osebra na onsa stroke hepatitis B diabetes awo ho nsem untimi be ma sabe koko ha fibro ni nyina otu ase o kochwane grease dopo na edi enwe home clinic no on de ba ogusu awu fi na afre ba behwe wo sa na ultrasound scan lab ene fisuri nyina waso edi djuma yenkura bata no ebi okaso ensenia SHS abro no mne di enwe medina zongo junction o ma na fa abro sa no ye kufodua ye na nkwase dan edadanum sunwan ye ne municipal hospital no na edi enwe takrade secondary college ye friend Seku ye no mne di enwe takwa medical doctor ye friend Dr. Forsen the hospital no ye ne di enwe so regional say main market yebe Adum Cold Store obetumi aba oya adwuma fridwada ekopem dwana sane yekoso kumase ya no sane ekoso ewo yenkrabate obabia 2019 best aba clinic eni aso yo friend 0245 958768 0245 958768 and 0209 500 273 0209 500 273 and 0271 173 551 0271 173 551 and 0501 500442 0501 500442 Dr. Mensa abibidromu chompia eno ko na ko register ochuma se wo industries anase wawade estate abaye eno akoje ade register wa bemu bia register general department omo na me so omo obi mfafo enka nkyere se ye be register asemesi ana obentem so ahwa obi bebu so we register dampo abomodin so obekọ akọ register no register so abomodin se obekọ na wako renew na bibia tumi akonkai wahwa enche mrabetu 25 cities na wa register companies so 50 na wa register na nsa so 400 Ghana ye bo hu da wuro betua ni nyina se for the cheba www.rgdservices.com and www.rgdgov.Ghana na just say okwe bibia tesitom aduane de ebebu ho akonta na sabe mpadisi fufu akonta buru wadrum we aduane ho akonta dru ba bia maame ya na ye dia ma no se den kra na menye enkra obani beje isbebe on de no matimi edi nyanam so ma home aka me ho ade ba ko pene bo ankola no na ahodi wo ede nya ne denko ahodi omu no eboa ani padua no ema no eye kamapa we tesitom tomato mix tasty tom enrich tomato mix ayentosi ana yede aduane desar momoni so bepebi ebebo obemo hoden na bibia atumi akonka tasty tom enrich tomato mix strength comes from within. Why agbeve for us when I'm doing the mona so mona cream abedja so agbeve fever agbeve tonic and agbeve bam pebine mo apa agbeve heba hospital mona so bring cream nya bia beboa wo de srasra sensa na aguo anase sabe oba enkoyi a wo de cream no tibisrem ebeba ho nwiafu yiye kama pa ematri nwifu na marede ne yefe sara agbeve fever tu malaria bunu ana 3 diase agbeve tonic no so na etimitu eye koko ena oba kwa fichira na ani no ayetum anase NCC so anase sabio brayo no entumi maye etumi ne pa emamoja edi afrisane ye na emamoja akọ bo so bepe bi bebo apa agbeve bam eno na wonya bia ba bia yo ye bia se osisi opa sabe waposo li bi twitwa na aboa na ma ho ato se form agbeve heba hospital juma e di diabetes wo de ba yesa hypertension sabe yem kro and also typhoid and san egugu ho anase all from koko and hawo bema sabe o prostate no ho aba hawo anase sabe untumi nyina so yi watenkatiko stroke ya bo bomode so benya bi bebo apa general consultation ho medical labs scan service any issue ni nyina emimi ni pa search kwa veva so abedi ska bia beba obia obenya anodro ye adwuma ye ni holiday da bia ye adwuma 24/7 bomode so do ani bekire mu ye wade koja achefo asai so ne kwa mo ahimfi no edi enwe o ejuso ene kumase nkran
line quantum pon so fra 0550677681 0550677681 na 0246595256 0246595256 and 0202706165 0202706165 so to men cry obehu e and cry so to laptop obehu e sabe yanko ahoma so na ye ne afrefo enko twikomo ye nua be me na sem no areho pa erade brabesu ye due ya frem kofi jima anko ena ene baby akasa frebinia ya fami Rahman akasa frita pabetia man ba jo etio da we mi ami yawa akasa kame to personal line chem de betuja hello ofa kofi udini baby akasa frebinia ba cho ofa se kwami amokuni original Nigeria ni kuchina blodu ofa Ewiase be kreni Ewiase be kreni Zeba pane kasa se me kasa kwa bafo esema fo ofa mesese me ni rubeti aye mo papa man ko se sanu man ke bitie ni atuni pe bia obi pressure no ho ko fo kana no oduro mo na me wai dasi me dasi pa me ofasi akusi ene ne yire Letitia o Canada dwumadi o mfa ni agrokra ya wo ne mase enchia kese enko emam hello ofijima anko odi anko na me de me ko ameda ofa ya ofeso deja ofa kofi bafo Atlante Samoa wo Chicago South ni bi bi tunu atia nanti ni tuole pe ofa kofi mo bia de bo branche mo no nya na ho mo ano medase nyame nka so ho hello udini baby akasa free ye te me de mensa na de di de wo papa ayo eja mensa ma nti we ai masa ba maso oti adobre ayo me masa ye na ko fie papa na sebe no awo ko pa na mde mo di se wo di abba shida ho de bibia beto midim no wo ka se minim pa sa na tie wo ta ko topo nti ye se mo fa na ba bi na kopo nti ntumi na nsa no nyai medase pa eja mensa fresu de bejira sabe empanisi koko pensu do na so edua no poni a enye ye de bre na ye adwuma sabe oba akofo enchire damfo ena ba akofo so ye wadwen se obeso nyankopon sabe empreduesa obebu achacha na sabre Ewiase Mu Nsem dwumade no de ye de ebesi ha na ye kroi na ye de adesre eto atiefo nyina nim se ye nua be me wo hai mesamo ma ye nye no nkwa wo mpa ye bibo wo bibia ya abebo ama ye nua na obe tine ho afiri ensanum no mu na onso atumi aboa ma na brabo atumi akoyie mesrew wo me afen koto dwongu fam na ye nsre manyame wo waduro bi nso abetumi di aboa nim se de kolas nyame ese waba bekwai one ne papa menu akwase aduka ho omnyina beboa na yenu abema etimi apepumasi bre edi amano ewo ensan onumi eho na ekoma menche menu apani ehe ejamoa wo ye electricity adwumayini ewa santemampon otaba kofi asepa maami adoma baro no ejamoa menu apani meche apa na mache acapella 1 mama no kosepa ene kafra se nyankopon encheche ne re na maami ofrimu enewuo enafem ya kanfoi ni ntia maami no wu na ye ne abre ne se bedru baby no na o maami wona ye o papa wo fa
where wadi nyina enkakasa wargu aba na papa po kwalari nyina ade ama maame nyame enchichiro re emfa emaye na meka tie fo so se eye kwasiada ebeya eye Mr. Samuel Nyameche Dodonoa a friend Miracles Films ana eja ode Miracle Films ebae akaka krabi na yako ne de aye adwom akomanyame 20th October kwasiada yadi asede akomanyame Miracle Films ebae 20 years ni yadi asede komanyame upper room revival age kwada so estate yabe mango down ho ne dia aseda twetwetwe pa yadi koma nyankopon nonkro pepepe na yahya ase asondem ho ho ene dia aseda komanyame na ne yegina so Psalms 136 verse 1 yadi aye komanyame we efri yenua bema yeofa yadi nyina Yera Samson akwasi nyamche the reverend were director or Magana movie akwani mu papa me papa no one director sa kanyina enti nyame pa kwasiada mahede suasa amesa edi ayi nyankopon obi amna mehwe asarmatudin asakwankwan enya agro adar kwasa o behwe miafia chimi hume na papa yo sabre de Ewiase Mu Nsem asinyampo kire besa atoaso na yenkwai ba asoe ba chemfo no ba bema banimde ba otoa no mpele nkase yaso ko ba go iskana mi ko tu mele domo kasa monga fosi ye mwe o ko sikana mako ni ko mama yiri weska o de ani mebefie wa Bonia mina minyebi Onyame asem nti ene de masachiro Yesu benti muma yesachiro Bonia mina minyebi Yamodra papa visate mo mayenyo Bonia mina minyebi Bonia mina minyebi Onyame asem nti ene de masachiro Mama misaso ina minyebi Masacho Yesu bati minye maso Wanda ibineja bibi Embo fotikawo yeah so kwanja mi dia de okron fotachi amwa pa nto bi